Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Rangari, Ni konak rangari, ni treshitong treshitham, treshom tresham, dakamen sim kebakia, dan sim kebakya, mensim jing surit, dan sim sore, dakamen sim jing kitram, dan sim jikram, bat daka jing tibriu tiblay, pada jikti priyo jikte, ni kular skem ban syakri hok, ni kulas kan mencari hak, yala ka jai penrio, yala kajat priyo, klam kenradian, kanan kemeran bin, lembah ka seng H&M, lima kaseng HNM, bat ngita smairu, badan kita semayu, banaduk ngita kasni, banadu mentasi, daka jing slur, dan jislur, ka jing syampang, kajing syampang, bat ka mensim idhok, badan mesim hak, yala kari, yala kari, kenang menginla, nang menginla, ban lao no, banalaw no, ya kisok kedok, ya kisah kedot, kibala te lakum, banalate lakum, ya kari kabai jongi. ya kari kebai cungi. Ai go blay try kenra, Ai boleh trakin ra, pan najrong, panjong, undon rengkap, undang rengkat, bat sumaringi, bersumaringi, hakipor baro, akat baro, gumta, kumta, min long ki atyar, minlong ki atyar, kiba klaim bat kipaya, berkakalan berkipaya, ba, bat, kiba scam, berkibaskan, joka jai penrio, jong kajat penriu, naka benta, naka benta, banyada, menyada, ya upur usam, ya upur usam, kariti ke dustur, kariti kedustur, bat ke jinglong bak kerpang, berkejinglong berkerbang, jong ke jat penrio, jong kajat penriu, kabai ke jongi, kabait kejungi, kublai shibol, oleh syok. Kumbang yung ipo social media ba kajing to kajing halo kajing siap eseng kaju nakseng sedang kahadin baulami nakseng kajing siap be jong nakseng baulami semadan po sai social media po ba hapo kaseng sedang mujudon constitution kila orang ngomong lah tu ngomong rai na presai ku ini ba maceboro pepet ba hakasing sedang lo kali constitution mengadon constitution lu pasengnya ka do ada pra constitution naseng ba pelaj lu usia meliam baka di konstitusi kumnuk kum kimat rekam coba seng mahali atau lu berkhot baka di kensai ba utu keren untuk lu keren lebih kujukan juru kalau mau bakalan ban buru de berkat ba 10% ya ke bon keren ba keto ka seng bawang ba kaseng kai lam bakala ba kaseng lu kaseng untuk konstitusi dan nak kaseng hi nak lang noi lam untuk seng kibengi kensai ba uni ureu lu ajet makri ude ban kensai ba ude lu kensai ba dor ba kumnu lu berkat kaseng bawang ba makaseng cinam kebel constitution hal kajing bi jugu kajing bi jugu ngim dan niai hindai nadau mi bet ruti khut kabang lasak be nas tadi usul lasak be ki kadau usul be kadi mu penken di constitution juga riti trekam juga seng bro kawai daumdei mu pun thak pat pedong ba kai cinam kebel constitution nakala kasengi ka pendram yune ba udkhot parem ba udai pentingkan udai ban na perkhat ba pelit chok keren ba orang bak seng sedang kering seng klung kena seng position posrok lai kesini sedang masanya kelas asyur ka baru sedang ada pra hakapu tarik ada pra maru tas si baseng ya ka seng echenam haltar da place do ni position ko kontak kam ke seng haru ni kisi mutabat haru kisi mularu kadi position do kontak kam habaro kirkhot jong seng ni berkoi Ini kalau kajing besai nak lang ke Ribu District. Halor kajing bi ke press list benin kesi nak liang jong wajib bakri. Bode Presiden Marim halor kajing cawan seng ju. Tengi su men pau sagi pekwa no sisnong jong gari hoi. Nak liang jong i kum gari hoi hi ni badon kano ka kata kajing jingmik kidkhot ki kidkhot ki bami unin kasi kidkhot ki ba shawel na kaseng te kumta gi kwa pansai sagi piba baro nang ba kim ngum sutu bakla ka hm habo ribo strik kan don be kumbaga judon bangin hagani katio ka bansawan ngin salum ya ga meeting ka bakki bangi sakhot baro ki unit ki circle ki bodon na gi zone na gi bahantang isap ni ya ki piba kiba baka eceng kadang im habo ribo